Patelo kabiang mantagasing kat kandai tarik akan ikanang silong fishing port. Alor kido karim na tebiang mantagasing lais pa 100 kilo kido ka. Kade hapung kli. Kak. Berapa? Halo. Berlokan nih. Wah, berat teh. Baji ngak kuaban keli api ini mar mentak sengi kandai tarik. Kila teh dok kabiang hagan kepung. Karena kilo tarai pinte. Amut bantek penglai kuantal nrei kane kadok kha ki bakilawan rak nak buta jonga kala tam. Ti katam hadu 100 kilo. Tinggal athek lot gitu ki batam ru hadu 100 kilo. Kemud lai pintal 100 kilo. Kajing ai kwai ngat sedang negosiasi sejan. Sejan mental. Ki nrei hakabat wan kwai hang ne kata ngakren nak basai. Dak bakliar ya baru perlu perwan ni pidang sobhai ki bakilan kwai hagne kapung. Kinrei ni la shim nak wai garai banginum sya syu ya no ban berjengbam. Ni sya ba kilo jengbam kan bapi. Wa ban kwai ni sya sobhai kita jengbam tang ba minum sya ban berat. Namar baro si kata ni di snobong bo kwai pa ulane uai jengbam no. Kum ki perlu kwai rong ai jengmut ba. Ngin sange ka ai jengbam. Ngin sukai bedu jengbam. Dia minta aku mau manginum syak su ban berjengbam. Dia nak kalian ke jongahi ngasu kerpat ya gitu di perlok rawan. Di bayawan lang hang dia. Ba kita punya long volunteer lang maki ban pek dia kena ka rukum berjengbam. Ta sakawai ru ka bangi ngila shem ya karai kolong ba ngila bu di volunteer. Di volunteer cuma dan itu di video tambah kita ikin dai di volunteer ki ban kem. Aku bagi nak lek kar kom thek dok kam dai su kar kom thek dok kadang su thek kum to kum ba thek ki wei ka pu gelo la ne kum ta 4 kilo kar kom thek dok jungi hang ne kalong ila thek saba pala ba kador ka debit sam nika sisi ba lais pa stesi sakawai ngak pa percaya ya ka stesi mo nang bagi perlu rawan kin su thu ba ya kan kemudian ka arba je si rong in ai kador stesi mun step ni nomla ban ai kador stesi kata ka de China ke jungi